Иерусалимге тантаналы кіріш. Инжил Матта 21:1-11. Иерусалимге якынлашканда Зейтун дағы этегиндеги Бетфаге шээріне етіп келдилер. Иса эки шегиртини йоллап, каршыңыздагы көйге барыңыз, анда бирден баглы турган эшекни ве онун янында эшечикни көрерсиз. Оларны чезип менин алдыма кетириңиз. Эгер бир кимсе сизге бир шей айтса, булар Раббимизге керек деп жооп бериңиз ве ушуан сизге оларны алмага руксат этер, деди. Бойлеликнен пейгамберлик бежерилди. Сион кызына айтыңыз, мына өзү алчак көңүллү яш эшек ве юк ташыган эшектин баласы үстүндө сенин падишаң келе яныңа. Шегиртлер жолга чыгып, Исанын оларга буйрганын яптылар. Эшектин баласын кетирип, оларнын үстүндө кийимлерини төшөдүлөр ве Иса урбалар үстүнө минди. Халкынын чоклугу өз урбаларын жолга жайдырды. Базылары исе терек пытакларını кесип жолга төшөдүлөр. Onun o günde ve ardında yürgenler, Davut oğluna şükür, Rabbinin adı ile kele yatkanı şüretleyiniz. Köklerde Allah'a bin şükürler dep kıçıra ediler. İsa Yerusalim'e kirip kelgende bütün şehir, bu kim ya dep hareketke keldi. Halk ise bu Galileya'nın Nazaret şehrinde olgan İsa peygamber dep cevap verdi.